iyang o kasiliye ngayon paron ilese rospel bepan patron sewese sabun matai Protestant awaran ranwar ragatan kupra puyake tumol ngile ban patro nilang ay ban patron tiang o wiay tumol sakaratan kapeng meren tumol sakaratan kapeng wow ban kupuran samatai court puyake sabun me kupur kalangan mesansal pun ewe kalap nan marai ranwar tumol sakaratan wow ban kuburan erekso kan en pun pay pon wow toror ong isunan kan sapul malikan ko nan kan ye ko te nan alang ko nan kan ye ko o labalap koros na konen ay tunwal sakaratan wow antok melen pelian government pelian tiak o momos o sholankan beban yang korkorongan sabun matai Protestant Howard and Ranwood. Sabun matai wasan kawit patosan nan wiwiyay eralau riau iratitik geu lel iratitik Asiak lima. Abmone pan patron taula o watak irabukat ragatun kupra poyan golian traiti o wiya sabun matai sakarata kaping ni lau tene kapaka shamat court labalap kapeng o wow pan kupromi pugi ansho ma maragatin moitem kit nan marai ranwa shote me court ki daramas makom sude pan gatin yanki ai me sepato on tiangi o yat nor kapeng o pegi sapul ma sawas engatin yanki nan marai ranwa o gatin kawi sapul ma masen mesetani ku pan ranwa masen penir gatin kasalayan sapul ma worongko Komasin pukat ipil kamele ipil onki momotso kita kit shawlan ena shawat na sham rakaten kawi o sapul ma ngai sarawi yang ye ni ban tosya masin pukat o sapul ma ngai sarawi en bil yang kirai ko metan yang korkorong terong sapul ma masin ramut kapayata me pukat koros ma sham ayi met mit patron sakar kita nilang kapayan at kaun o asunta Jesus Christ. Amen. Sapul matai wasan kawit misang sa ranwot misang nan wiwiyay alaw triyaw iratitigay lelay sa kramaw ragatun kubura poyen patawan watak irapukat uktayin koras en muangi tame irapukat pan kasalayang kitay niyelender ranin Pentecost iray koras me posular apokon pene wasatekis nianse wote ngileu apetito sang nalang me dekamatre ngilan engmayu me ibito o katrela nanimo wasam irai wiye pokopokonia irailer kelangata meokot me dekamatre umpulun sinyei me serangrang korai o sair amenerai me pokokon wasaw irai lap terekilang ngai saraw o tapiata lokolokayaki ekei lokoya toro nintuan me ngai sarawi katen kalokayaki irai me susugai me kokosan nan Jerusalem aramas pukat me patiti kodosan wai koros ni sampa oraniang kautek niasho me irai Rongatan, Morangwat, Aramas Toto ab Tokon Pende, Irai Koros ab Puriamui Kila Arai Romorong Pain Arai Lokaya, Sang Masen and Mekusunarapa, Erqueki ar Puriamui o Waponta, Rea Pinta, Aramas Pugat Mewiya Lokaya Pugat, Irai Men Kalilikai. Area tuan atai norong arai lokaya sabotai kan kita kosang pertia media o elam sang Macedonia Judea o Cappadocia sang Pontus o Asia
Sang Perkia o Pampelia, Sang Egypt o Sapoi Lipaikan, Mekaranium Cyrene. O Pilake kita sang Rome, Mensius o Meliki, Me Wakiang Lamalamen, Mensius o Pilake kita sang Crete o Arabia. Apgitai koros rong pengen atai kosai kan Israel kos-kosaya. Shaman manaman kopuriamo ikan nakot katin uyata kueki arai puriamo o pengitar reap pepetet penenan pungarai intinta yawe welmet akai rail ap kapkapitki me usularako okin kos-kosaya aramas pukat sakaular Peter Uta yang aki wan koran kameno apungillau kita o tapiata pada ong pokono yengai mensuskan o kumail koros me kokosan nan Jerusalem mail koronie o trek mau tami ban kosiya o pukat so tre sakau nintuan me kumail kosokosaya komet up 10 o'clock to Nimation. Ragatin Kupura, Poipana Lepes Mataiwasan, Kawait Ranwat. Ranwat we are Ran Kashampal, we are Ran Ew, Mukataikin Masani, Ran in Pentecost, Te Keton Ninsarawa. Nansamatai Yas Mangi, Irail Shidu, Kayu, Mangi, to an Iputian Christ. Christ katinibudinan Bethlehem. Kerja masani tuan Easter, tuan Christ katin lokolok o pola o katin yasatasan nan puan melarkan. Kesilu masani ranwat tuan Pentecost katon ngaisaraw. O katain anane mangi o kupupura ranin Pentecost puepil konen kitalen kasarawi. Ranwat. Pueki application bal, pueki yang uyak sen supplement kawan itu tahu. Christ kerto ikuti, pueki kitai, pukitalen kak morla. Christ kertin ale lokolok, pueki kitai tebatai kan. O kertin nangatan lo pukatin serti, o kertin yasata. Ranwat kitai anki, te supplement ki ansu mau, pueki ngai sarawi. Nakot kertin paranton isambawat. Pen kokosan retai, pen kawit kitai, o kalwe kitai, erain atai kaikairu nisambawa. Ranwat ya ran na momot so ibuti, te trepta. Yai ran o Peter, tatap o Israel aramas silikit, merong and Peter patap o pusela. I patap kayo me Peter uya, tuan Jesus. Misan nan wiya erlau triau. I Peter me Israel kalalpa kre. Kawa emen yang Jesus ko. Ai me Peter sa pengin Israel. I shese I Peter me pel kinasyo koros kin metawa me ese me akot o kin matang kasaleta peili. Ako manokela me I sito me akot. Kita mangi tuan Peter wakila. O Israel me kamen ko. Israel alayer ngai sarawi o ne patar pen kaloki wai romamawan Christ. Ngai sarau kerto pen uya kali kapian patai o kone sabun matai tatok en papa kaun. Pui kita laramas sote sabun matai ke te meokot me kitai kak tatangke pen kak wawai romau and count Jesus Christ kitai lanane autot kita ngai sarau patai tatok and papa kauno and kak poita o ye ime uyawo ni ranin Pentecost ni ansho me ngai sarau muradian torai Israel ei mata o
patapatang kituan Roma on Christ. Nan wiya iralau te wirad kitrik wono dan walau Jesus masani yang sapul me orang ko kemaikan mimita nan kaning en Jerusalem lau manaman en ngai sarawikan ketong kemayan Jesus sudah patagem rai te patagem wan peron ko ren teptar o kaluki Roma ime Jesus patagem rai kemaikan mimi nan kaning en Jerusalem o auyawi manaman ngai sarawi ni ansho manaman ngai sarawi kan ti pomai ayi ansho makumai kan tepta kaluki Roma kumai mangi erenshon barsilu mera ye yang sisis ita merawya irai longorong syapul me sisis masenkan irai pilkilang obat patrawan mana-manakan me Jesus Christ ketemuya nanansho irai ya son beautya ranwat mon Christ epan ketketla akat ketiang rai manaman o kat ketiang rai puko en peushewi syapul me Roma ime masani yang ini rai kumai panale te autot kita mana-mana ngai sarawi kumai lampan tapia tato o patang ki Roma treptanan Jerusalem Judea Samaria o lelewong irabesan ayai ima manen ngai sarawi mesansal torai ren warang ko niansho mere auto ki ngai sarawi irai trepta patang ki woi Roma on Christ ime leta arama silikit merong arai patangkan aposelar o kamele me Christ me son kamo ele niranin Pentecost Jesus ket kiong rai ler sapol me tatok o masani rai ren peuse woi Roma on Christ ime Jesus masani ki kemaipan autot kita ngai sarawi mailampan katete nan Jerusalem Judea pun o lelewong ireben sampa eremain ko okone kitailen kesampal ki tuan tatokan ngai sarawi pui epilkin kataman kin kitai melen saulang metuan Christ akatin Paula o tuan Christ ekatin syapulman ke kalangan o mak ong kitai pui ke syapul me kalangan esansa ni akatong sambawat o langata ni lopo ano lokolo katin syarti o katin yasata puen katete yang kitai me sabmatai poson me mele opung oi me kone kitai lini tawen kawan eri mie me kot me kone kitai len pil uya kitai lenane enale ngai sarawi puen kamarai ni kitai o ngatai se sabmatai tatongka watai peusewoi sapul me Romau enka mau o enka umsak kitai sedekak uya meokot mangai sarawu sedekan ket retai kitai sedekak katak masinen kot nipung makitai sedekan auto kita ngai sarawu kitai sedekan kapakap kau te paten metrikan watai mau sedepan omau makitai sedepan auto kita ngai sarawu ayai inowasan kawai dan ranwat pil toko tuan ngai sarawu metatok en ngai sarawu ong kitai pil sansare mas monte pin kawa ni tuan ngeno katin yang korsam kotna o katin kapakata me kors iman kitai en kataman kin kitai me kitai len tamataman me kot katin wiyata atam sang ni puel
ime sanisal nan Genesis iralau turiau iratik isu emasani kono kot erkat kita nation puel sang nan puel ogatun uya kita ware memumon aramas ya ketriong ni waro angin mo ni asote nor ap mila ni palwar te palwar aramas manaman sangren court manaman sangren kauno meleta nor en miela ren atam palwar sutraka buya mekot lau court kat kiyang ngenen sapul meyes nor ab miela ren atam kita bilana tramanta na nesigiel kalau siliseke nintuan trin aramas matakangko niyansho mesigiel lokayam tri matakangko irai kopen o wiala paluar a paluaro sutuka puya meko lau ngenen kot del torai tepewa modernmo nor a miel manaman ngenen court misan pun tin ngala met me piltuete momotso oktain solen shotele pilpil samon sakisen ngenta mekitai sapulmaniki te tumolen sapun matai tatok en papa kauno sebepan kap unsha lau ketai pan autau kita ngai sarawi en kawe kitai yei ansho na tai pata kauno tangkap poita o unshak kitalanane mangi me ngen me tan ketong kitai yei ngenen court o ngenen court wat ka show se kitai kawe kitai o kawe kitai na sam matai da tau kengi ansho course kitai teman-teman mesote sama tai ke nan koran kayu iralau silu iratik ke isak silu te isak kriya o isak silu kitai sote ale ngene sam bawa pengen sarawi me kot katin parane ta on katin kaise kin kitai me koros me kot kat kiyam kitai ni atai kin kawewe Katakan kawewe tak mekan me melen ni palingen ongirai kan me aniki ngai sarau. Shota kin tatangki Paul shota kin tatangki lepil lokaya me pulsang ni lalokang aramas. Paul kin tatangki lepil masan me kin pulsang ren ngai sarau. Masan bukat me melen o masan bukat me pulsang ren kauno pultong kitai o pilong kitai ranwat pu kitai len kak tama-tama emen kitai shaulang te ewe umotso anane en auto kita ngai sarau emen kitai anane kapin kien kauno sapul me kawe en ngai sarau koyang te pato yang emen kitai Pagkitai len kak, uya pais wat, pais en pata kauno na sapon matai tato. Imen epis oralebe iraikan me patuan to romau nan wei ponpe. Tai koros mangi me romau lel ponpe nan kit wale pugil me sekriau. Iraila ramas pukat, irai men wai ke me patosan nan wai. Sei lok nan matau nurrano nipo katro katepin kamento karaka apurai nan triang renka kalau kita romau nan tonpe irai ramas bukat iposon o kamele meya rayang auto mana ngai sarau metuete pon o irai trompetang niarai auto kita
ngai sarawi Irail ay mata o kaloki romamao o metoto posyuna aye Irail pukat neipil kamele may Irail yang out kita ngai sarawi ni Irail tetok ni Irail nanti yang dari tu ponpei pekerjaan men ponpei en pilihan aleti romamao Christ dan anda kaping kiang Irail aramas pukat o kaping kiang kaono sapul na pasanti mapaita nan pompe o umot sa tota pilkakota pe kisang ni manaman en ngai sarawi ketai teman-teman me niansho ngai sarawi moreti porai na naso ye yansho me umot sa teta kakota o teta tatok ayemet nyarala maingko eitumal shawas on sapul matai masel dan ranwat o ipil kuluga koros on samatai Protestant hour